لنا إياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الشهر: اللهم بلغنا رمضان. وكان الصحابة يتلون قوله تعالى إذا قرب رمضان: ألا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نسأله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من المحسنين. يتي الله سبحانه وتعالى mo yettore mum haani e jarnimo kanko Allah mo jaarore mum fuɗɗi e jarnimo kanko Allah o waɗi gorka kan ko wiyete kon heedode wonande horugo ɓen ga yiite ɓen o waɗani julɓo ɓen horugol ngol ɓeydaari moƴƴeriji e teddule e nemaki. eɗen siɗi to reweteɗo wo ala e dow hannude rewede si wona kanko Allah. eɗen seedi to wonde Muhammad ko nulaɗo Allah, annabi meɗen ɓurnaɗo tagi ko nulira yummeɗen. eɗen yona seede wonde ko nulaɗo Allah. eɗen yona seede wonde kadi ɓe yettini dina kan, ɓe raɓani ɗeɗo mofte maɓɓe e reedu ko ɓe mbatoto kay mofte ɗen no e hoore laawol danewol pin. kala mo yuuɗa no senigol laawol ɗon no hukki e goɗɗum ngoo haraya anndu ko kanko woni halkude hoore makko, sina ɗum islamu. Allahu tabaraka taala ko wima ko siratan mustaqima. islam ko laawol foccingol woto ala déviation kañum islam o. déviation ɗiɗi fof ka islam kodi tana kodi nambara. wono annabi sallllahu alih w sallam makirno noon nde aya on jippino: inna hadihi, wonde ɗum ɗo sabili ko laawol an gonni, fattabi'uhu, jokke ngol ɗo laawol an, wala tattabi'u subula fatafarraga bikum. Allahu tabaraka wa taala wi inna hada ko wiyete islamu ɗo yeto ɓe Muhammad ko laawol ma gonni, yamiraɓe kadi wonde ɓe jokkugol fattabi'uhu wala tattabi'u subul, jokke ngol ɗo laawol hara on jokkari celi ɗin. so jokki celi ɗin fatafarraga bikum an sabili, ɗum ɗon aray accintingol o laawol angol. annabijo sallllahu alih w sallam ɓe ƴetti juggol walla labbolu ɓe siifi ciigol juutugol ɓe maki hada sabilullahi. on to ɓe ƴetti labbolu ngun walla tuggolu ngun ɓe siifi kadi kiini ka sera ɓe maki hadihi subulu cheytan fa ala kulli wahidin minha cheyatinu. a ɗum ɗo ko laawoy cheytane koyni. laawol ndeɗo noon ara cheytan uji no jooɗi e hoore muɗum ko falo julɓe ɓen fiyo ɓe accitu janol ngol ɓe jokka koye celluy ɗon. ko ɗum waɗi ka islam attahaddubu ko amru madmum fil islam. feddinagol ko laawol ñiñagol ka islam. hanaka goɗɗo feddino ka islam yo fedde nde wonu fedde wotere, ɗum woni fedde julɓe ɓen ɓe wona kono wootu, ɗum woni jumbullahi aw junubullah. laawol ngol ko gootol. eɗen toro allahu tabaraka wa taala yo accengi dow makkol. hala cheytane foolaari en accintini en kanko allah ko taala ko. eɗen seedi to wonde annabi meɗen Muhammadu ɓeeɗo kala intirɗo ɓaawo maɓɓe sallllahu alayhi wa sallam o malama. kala tuntuɗo e yintirgol ɓaawo maɓɓe haray o hayri, sabu haray o majji. Abdullah ibn Mas'ud alayhi rahmatullah alayhi ridwanullah ɓe maaki ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. jokke oɗo nelaaɗo, jokke diina kan wotaw sintugo jokko, sabu ko Allah addi kon, ko nelaaɗo addi kon, ɗum yoni on faqad kufitum. en tori allahu tabaraka wa taala yo Allah arsike ɓay ko ɗum woni diina kan tigi. ko rewgol Allah ara ka fidaari mon goɗɗum imtira ɓaawo oɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ka bille
ka dewe e ka jikkuji ɗe toro Allah yalla waɗanki dow ɗum haray jiyaɓe Allah eɗen yii goɗɗum ko hawni ka islam ko tawata eno dogude e haqqil kala julɗo jom faamu walla jom bindi walla jom tasakkuyi eɗen yii nemaji ɗin ka islam moƴƴere ndi Allah ɗin hiɗi jokkodiri ɗi ala taƴodirde bagore ɗen bagore Allah ɗen e dow meɗen hiɗe tawtodirde e ala taƴodirde e ala kadi luppodirde bi mana ɗum ɗa iwa wonen ɗon ha faale ɗen moƴƴere si Allah da moƴƴere ko ɗum ala waɗde nemaji Allah ɗin e dow meɗen tatatabaru hiɗi jokkodiri ni'matun ba'da ni'ma aw ni'ma bo ayda ni'ma nema ino arde ɓaawo nema nde ndeɗo moƴƴere no woɗɗo ara Allah tokkani en ɗon kadi dambugal moƴƴere ko hani yiɗe wiwde e raajibi e moƴƴereji mum ko woni e raajibi nemata wiɗen sabbondu suumayi ndundu wonɗen e muɗum ɗo ka haala meɗen sabboraadu suumayi e nder balɗe no ara ɗo haray inen e nder suumayi on yo Allah tawnoyi annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe duwotono ɓe toro Allah ka sabbondu suumayi ɗo yo Allah tawnuɓe suumayi ɗum ala witte noon ka pular eɗen e sabbondu suumayi yo Allah tawnu en suumayi sabu ɗum allahuma ballighna ramadan Allah tawnu men suumayi ko sabu moƴƴereji ko anda kon ko woni nder suumayi o kala julɗo faɗuɗo ɗin aray o faɗi ko ɗuuɗi o faɗi ko mawni kala julɗo mo Allah arsiki ɗin aray o heeɓi ko tiiɗi eno jeeya e majji nduɗo lewru suumayi allahu tabaraka wa taala waɗindu lewru korka ñalɗi mayru on ko hoorete jemmaji ɗin ko naafete ko lewru hebbintedu janngugol qur'ana e muɗum hebbintedu jokkeriji e dange muɗum lewru ndu anndanɗa hoorema allahu tabaraka wa taala o soway baraji golle ɗen o mawnina ɓuri ko mawnita baraji ɗi kon e ɗiyamin ɗi wano ardiri noon ka asar wonde si a waɗi naafe ka suumayi baraji ɗi winnanteɗa ɗin ko yeru baraji neɗɗo waɗɗo farilla e misal si a waɗi umra ka suumayi a winnante baraji wa hajjugo so tawi a itti sadaka ka suumayi a winnante baraji wano ittuɗo zakka mi mana golle naafe ɗen ka suumayi baraji mum ko fotata koye baraji farillaji ɗi ko wona suumayi nduɗo lewru suumayi wondu arde allahu tabaraka wa taala waɗi e mayri jemmare wotere seede ko wonɗe wonde kon ɗo wiyete nden laylatul qadre allahu tabaraka wa taala ko fonni baraji gooti ɗi goɗɗo heeɓi e nder jemma laylatul qadri koye baraji ɗi o heeɓi e lebbi wulure ɗi ala laylatul qadre allahu tabaraka wa taala wi laylatul qadri hayrum min alfi shaharin laylatul qadri on hino moƴƴi ɓuri lebbi wulure ko wiyete ko 1000 mois ɗum ko heɓɓinirte calcul mum on statistique mum on ko jonnata en ko duuɓi 80 e lebbi seeɗa 84 ans et quelques mois baraji jemmare wotere pet si tawi ko darde wotere juuluɗa hawrodirɗa nden darde ɗon a juulide e nder jemmare laylatul qadri nden ɗum a heɓa e baraji juuluɗo duuɓi 80 walla baraji laylatul qadri on ara no ɓuri ɗum sabu ko hayrun Allah addi ko afdaliya wona ko wiyete ko fonnugol ko ɓura ko wi hayrun eno moƴƴi min alfi shaharin ɓuri lebbi wulure e lewru ɗum allahu tabaraka wa taala waɗi e mayru moƴƴere wiyetede iftaru sa'imin huntingol horuɓe tawata si a wallitike horuɗo ha o huntiki tawi ko an hewtinimo ko wuntori kon ko wiyete sunna kati ko imma a yittuga jiifa ma moƴƴinanɗamo sunna kati ma a yittuga jiifa ma jonnuɗamo moƴƴini sunna kati ma a wonu sabu wonɗa janngal sunna kati iwri ka toori hewtimo kanko julɗo on o huntori ɗum
baraji ma ɗin ko heɓugol baraji yeru ko hoori kon fof kanko neɗɗo mo muntinɗa on e hoore baraji makko ɗin ustota ko hay miskalo zara. idan ko heɓoto kon ka suumaye ala lewru hay woturo hitande nden ka ɗum heɓoto ko ɗum waɗi annabijo sallallahu alih w sallam ɓe maaki law alimat ummati ma fi ramadana min alkhayri latamannat an takuna sana kulluha ramadana. ɓe maaki si tawi no mofti anden no annduno ko woni konge nder suumaye ko heɓoto konge nder suumaye immorde moƴƴere mofte hande yelotono yo hitande nden fof woni suumaye. hara eɗen annduno embere moƴƴere ko heɓoto kon ka suumaye en yelotono yo hitande fof woni suumaye. ɗulle en anndi eno seede en anndi en naniri karmo ko ɓen ka gambune ka bayanaji ka radio ji ka télévision ji partout karamo ko ɓen ino yettinde e meɗen wonde si suumaye woni goo mo darike moƴƴereji tati allah aray ɗum jemmare ɓe ɗi moƴƴereji ɗon haray ɗiɗi jolde e meɗen. moƴƴere aranene nden si jemmare suumaye aranene nden darike yurmede allah nden jippoto e hoore jiyaɓe allah ɓen. goo hafranal junubaji maɓɓe ɗin yafanagol ɓe bonnireji maɓɓe ɗin koɓe bonnidiri kon koɓe bonni allah kon ɗum kadi ara eno cippade e maɓɓe. daaɗe maɓɓe ɗen kadi eno windede wonde ɓe rinɗinama natugol yiite. ka bange yurmede allah kala mo yurmede allah jooɗi e mum ceerno haray o malama. hay aduna ɗo fayda o wona e neɗɗo surriɗo, o wona neɗɗo deeƴuɗo, o wona neɗɗo wowleteɗo fi mum ko musidɓe. ɗin fof ko mandeji yurmede allah. si tawi allah yurmini neɗɗo yawmal qiyama ko hasbore nden allah foyƴintinirta e hoore makko, allah surramo ka boneji teddinayɗi ɗin mandake on, mandake boneji ɗin allah foyƴintinanaymo, allahu surramo foyƴintinanamo hasbore nden o male o naata aljanna. amma yafanede bakkatuji ɗin si allah yafanike goɗɗo zunubu ala wawɗo mimmitinde ɗum. la yakfiru zunuba illa llah, ala yafotoɗo junubu sina allah. enen wona en ɓeya natoɓe ka cuuɗi mum renirɗi no ɓe winta noon cuuɗi renirɗi allah yara ɓe daro yeeso neɗɗo junubankejo faggitiɗo bakkatu on daro o inna je te pardon au nom de Jésus. wona en ɓe. personne n'a le pouvoir de pardonner des péchés sauf allahu tabaraka wa taala. ala marɗo ko wiyete kon cembe yafagol junubu sina allah. la yakfiru zunuba illa llah, ko yafato junubu o ko allahu tabaraka wa taala ɓet. joni noon si allah yafanike jiyaɗo allah junubaji makko ɗin haray o malama sina haqqeji ko woni kon hakkudeji meɗen ñamuɗo jawdi goɗɗo, bonnuɗo inde goɗɗo, yawtinɗo keerol, ɓiloyɗo goɗɗo, jattuɗo debbo goɗɗo, luttuɗo goɗɗo e galle mum e sifa ɗin wano ɗin ɗin ɗon kam ko alhasanat wassayiat. ɗon ko moƴƴi ɗin e boneji ɗin. si neɗɗo ari yawmal qiyama emo jattuno waɗo tumbere leydi goɗɗo, ma hemo falluno haqqe goɗɗo luttini, ma hemo bonnuno inde goɗɗo, ma hemo luttutunomo ko galle makko, ma hemo kalmunomo jawdi, ɓe yafodirari aduna ɗo o yaha hettari haqqe mum o, o yafanaki jogiiɗo haqqe makko on, si ɓe aroyi ñande dargal ko moƴƴereji ɗin e boneji ɗi semboytaɓe. hono ɗum woni ni ndarete kanko neɗɗo jogiiɗo haqqeji ɗin on rewe ka moƴƴi makko mo jogani on jonnite. si tawi oya jonnitama moƴƴereji ƴetteteɗi o jonniteɗi lanni kono gaynari hettude haqqeji makko ɗin, on tuma non rewe ka boneji makko kanko joganaɗo on ɗin ɗon ƴette bappe e hoore joganiɗo mo o ɓugine e majji ka yiite. sabu si baraji goɗɗo fof gayni yaɓe boneji mo jogani on kadi ƴettama mbiyama e hoore makko, sikkure momin ko ɗo ɗo o hasara perte yo Allah gande. ko ɗum waɗi nenaɗo sallallahu alih w sallam maaki man kanat indahu maslamatun falyatahallalhu lyawm. kala tawɗo no tooñi goɗɗo, no jogii haqqe goɗɗo, no luttini haqqe goɗɗo, yo jonnitumo aɗo e iwde hakkano e torki allah e laasi ɓen ɗum. joganaɓe kadi haqqeji ɗin ɓen kadi
si nden kadi yaafike ɓe okkiri sabu Allah ɓe muññori sabu Allah baraji ko ɓe heɓoyta kon ɓuranay ɓe moƴƴande hettoygol ko ɓe joganaɓe. Allahu tabaraka wa taala wi wa an tasbiru hayrun lakum wa in tasbiru hayrun lakum, si tawi on muññike ko ɗum ɓuri on moƴƴande. Joganaɗo kadi si yaafike okki baraji ko Allah yoɓoytamo kon sabu muñalngal, ɗum ɗon kadi no mawni ɓuri ko hendoyto kon o to berda no gasa kanko kadi oro ngallum boyde no nangiri oɗa noon kan kadi o nangiri noon kadi yo Allah dambe.